بەخێر بێن بۆ چانێڵی Learn&Explore. ڤیدیۆ ئەوڕۆمان چیرۆکێکە و هەروەکو ڤیدیۆکانی پێشومان سەرەتا بە لەهجەی ئەمریکی خوێنینەوە و لە کۆتایی ڤیدیۆکەشا بە لەهجەی بەریتانی خوێنینەوە. ئێستاش با چیرۆکەکە دەست پێ بکەین. There was a poor farmer. He had a goose. It laid one golden egg every day. The farmer sold the eggs and became rich. He was a greedy farmer and was not satisfied with what he got from his goose. He wanted all the golden eggs at the same time. So he took a knife and cut off the goose's neck, but found only one egg inside it. Thus, the greedy farmer lost both the goose and golden eggs and became poor again. There was a poor farmer. There was a poor farmer. Wata jutiariki hajar habu. Poor wata hajar. Farmer wata jutiar. He had a goose. Wata qazeki habu. Goose wata qaz. It laid one golden egg every day. هەموو ڕۆژێک هێلکەیەکی ئاڵتونییەکە لەی بۆ هێلکەکردنی مریشک بەکارهێنێت و لێرەدا کە ئەڵێت it laid one golden egg واتە هەموو ڕۆژێک هێلکەیەکی ئاڵتونی ئەکرد واتە laid بۆ هێلکەکردن بەکارهێنێت. The farmer sold the eggs and became rich. The farmer جوتیارەکە sold the eggs هێلکەکانی فرۆشت and became rich ودەوڵەمەند بوو. He was a greedy farmer and was not satisfied with what he got from his goose. He was a greedy farmer واتە جوتیارێکی بەغیل بوو. Greedy واتە بەغیل یان چاوچنۆک. He was a greedy farmer جوتیارێکی چاوچنۆک بوو and was not satisfied with what he got from his goose. و ڕازی نەبوو بە ئەوەی کە دەستی ئەکەوت لە قازەکەی واتە هەموو ڕۆژێک کە هێلکەیەکی ئاڵتونی دەست ئەکەوت ئەم جوتیارە بەوە ڕازی نەبوو. He wanted all the golden eggs at the same time. He wanted all the golden eggs at the same time. هەموو هێلکە ئاڵتونیەکانی ئەویست لە یەک کاتدا. ئەویست هەموو هێلکە ئاڵتونیەکانی کە ئەم قازە ئەیکرد هەمووی بە یەکجار دەست بکەوێت. So he took a knife and cut off the goose's neck but found only one egg inside it. So واتە بۆیە he took a knife چەقۆیەکی هێنا and cut off the goose's neck ملی قازەکەی بڕی. Knife واتە چەقۆ cut off واتە بڕین یان قرتاندن. Goose's neck واتە ملی قازەکە. Neck واتە مل. But found only one egg inside it. But found only بەڵام تەنها found only one egg inside it. بەڵام تەنها یەک هێلکەی دۆزیەوە لە ناویە. بەس لە ناویە مەبەست لە ناو قازەکەیە. Thus واتە بۆیە the greedy farmer lost both the goose and the golden eggs and became poor again. Thus واتە بۆیە the greedy farmer جوتیارە چاوچنۆکەکە lost واتە لە دەستی دەرچوو یاخود لە دەستیدا both هەردووکیان the goose قازەکە and golden eggs هێلکە ئاڵتونیەکان واتە هەردوو قازەکە و لەگەڵ هێلکە ئاڵتونیەکانی لە دەستدا and became poor again و دووبارە بووەوە بە هەژار واتە دووبارە هەژار بووەوە. بەم شێوازەش کۆتاییمان بە ڤیدیۆی ئەمڕۆمان هێنا بەو هیوایی کە سوودێکمان پێگەیاندبن و ئەگەر سوودی هەبوو ئەم جۆرە ڤیدیۆیانە ئەوە شێری بکەن لەگەڵ هاوڕێکانتان و بۆ هاوڕێکانتانی بنێرن. تاوەکو ڤیدیۆیەکی تر خواتان لەگەڵ. There was a poor farmer. He had a goose.
It laid one golden egg every day. The farmer sold the eggs and became rich. He was a greedy farmer and was not satisfied with what he got from his goose. He wanted all the golden eggs at the same time. So he took a knife and cut off the goose's neck, but found only one egg inside it. Thus, the greedy farmer lost both the goose and golden eggs and became poor again.